Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laih that mentang lagi ujun ci tiga tu ile dari Aceh Utara lun tuanja Upidi Jaya bak jalan buno muputa-puta hajat di hati ulun tuan di Aceh Utara kena Upidi Jaya sambung saudara. Maka ni jawab seketik bergagah buhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayo dekahi pengeh ni. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajam munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sailin. Buat langkah yang pertama, marilah saban sare dan sabe-sabe gedanyo puo kepada sidropo de Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang wujud alam ban sigom dunia, Allah yang wujud jin kadungan insan, yang wujud Adam ngan Siti Hawa, yang wujud lako kadungan bino kungon gutanyo hudep di dalam dunia, wujud yang ladum hansip saboh na tuma bak getamah dua bak gepikir kungon di dalam dunia. Pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit yang sangat manyang, bulun ngan bintang selempang jihana, cahaya bulun kadengan bintang melempah tatrang kena udunya. Ada tekedi lako tu warna hitam, kaduh tak pandang oh malam jula. Ada tekedi perumoh tu warna coklat, jibedoh kilat lagi ban sutra. Pulam na ikupi ngan boh pisang klat, nyan laut darat hi ada getanyo dua. Padahal pupane tak getanyo orang. Dan pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayang hana ni pilih, ada gasih hana ni beda. Yang hitam Allah ni gasih, ada yang putih pi hana lebih tat harga. Yang na beda ba Allah hanyalah yang paling taat dan yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Suku Jawa, suku Sunda, bangsa Belanda, Indonesia, kulit putih, kulit hitam, semua adalah sama. Orang ningrat atau pejabat, orang kaya atau melarat, di mata Allah yang termulia hanyalah yang paling takwa. Juknya
Amada pribe. Mi dan ayah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bak malam yang sangat mulianya mantang neberi kepada gedanyo dua boh kesehatan yang han mampu tabayu dengan harta dan kekayaan. Yang pertama bak malamnya Allah mantang neberi kepada gedanyo sehat jiwa. Oleh Allah mantang neberi kepada gedanyo sehat pikiran. Seandainya kon karena sehat pikiran, sungguh bak malamnya gedanyo hana mungkin tiak du bak dayah yang gedanyo cintainya. Long nu tanyong mi secret nu jawab bu jujur. Nyo na warah mendum. Nya na warah bubut kena ka? Karena pernah kejadian piben bekas tepat nyo kode etik jurnalistik. Bak saboh malam lon tuan dakwah, bak saboh tempat gubedah sidrau rung gepeduk meja hino. Pangku kursi pah di kulur. Igok nyan wate kem gop kem dok beberaya ku kem. Atai kem gop igok nyan pi ku kem. Wate kucud lon tuan pegah cerita tentang kisah wafatnya Rasulullah. Dok beci ku kem mentang. Ingat doi longnyo aneh urungnyo. Long kala na dipak kecil, sap long kala na dipak kecil. Gepegai pak kecil ada long. Ha, long beke long pungo pegah. Tu bayang long ti banjaran. Long kala segetuk baru gegot. Ha, pluk kutanya oku bati yai ku pungo. Berarti menyopungo nyan pihana ase hana manfaat tajak bak malamnya. Menancitlah menyakit tubuh, sakit badan, asam lambung, asam urat, kolesterol, asam sunti dan asam-asam yang lain. Nyan pihan mungkin tiaduk bunomi. Watai lun tuan jak buno daerah kota Luxmawe karena lun dari Aceh Utara. Ilikot motor lun na motor sabah jiplung melimpah tiga ami. Warna motornya putih. Dan motornya na lampu dia tu. Motor kamu iku lampu awaknya ia tu lampu merah. Tirai puplung motor imutu lampunya. Motor lain ni saya mendu. Lung-lung kadak dalam lung. Ni tanyang dengar lun tuan. Gore pu motornya. Berlaku lewat rak samping lun na lun kala ni telih bak bintih ambulanceu. Ti motor ambulan. Ketanyong sekret tu puiba motornya. Putra iba motornya. Han mungkin motor ambulan iba urung intal into. Sebab menya motor ambulan iba urung intal into nyan pasti linto ji pocong. Mamanya linto pocong menya drabaro nyi blorong. Yang jabak kauri kuntilana guntut suster ngethot. Yang pertanyaan ya. Tajud dong. Ha, maka bak malamnya yang jak kena na dua boh kesehatan. Pertama sehat tubuh, yang kedua sehat pikiran. Nyo atu nikmatnya yang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala mi dan ayah hana mampu gedanyo balak. Menyatani kala nikmat Allah yang neberi ke gedanyo. Tani kala rahmat Allah yang neberi ke gedanyo. Tanuk bayu han mampu tanuk bayu. Tanuk hidung tanuk bilung nyan pi han mampu ta bilung. Nyolong nak tanyang lami bakron. Na napah mendung. Na napah, menyah na napah matir. Napahnya na nubayu ke Allah. Watai kunang penyakit sesak napah. Icok danu iba rumah sakit, rok rumah sakit, icok oksigen ipasho laidung, pluk icok laidung. Itegon dua kerek tahu, tap itegon. Itamang oksigennya lang badan katanya, lang paru-paru katanya. Singoh watai tani tubit di rumah sakit tani wami ikun dah wak jaga hinan ba rumah sakit nyo tungku hanjit woile pakon napah kalau mu bayu iu bayu napah padit si malam si jutai tengok napah si malam tapi napah Allah bi hana ta bayu mi tarik kerot mi janjan kerot hidung mentang darah punggung dah pelu puh le dah pedu hana ni laki bayu oleh Allah. Olehnya takalalam nikmat Allah yang paling tong ngantayo. Nu naok bandum. Rano naok. Ok tepat pugriting. Cimak mak. Tepat pugriting. Sogot ok tepat ngan ok griting. Jinonya go ok tepat jamunnya masa mak-mak gedayo ya. Bagi umum 60 70 hanayum ok tepat ibancit bergriting lagi Indomie mati kompor berupa. Ya, hanan kalon.
Jamun yang kaya-kaya nyanjak bak salon, ya yu balut-balut supaya geriting mangahi Maryam Balina. Nah yang ladum ya pegeriting mangahi Ratih Purwasi. Jamun yang gasin-gasin yang hanapeng cok parang cok sikin bak siren. Tak bak siren pasal lang ladum kan tingkat geriting putuh bena botak. Nya nu nikmat Allah. Tapi ada geriting, ada tupat, ada lagi Indomie mate kompor, nyan bandum-bandum nikmat Allah yang hana mampu kita syukuri. Dan biasa dek menyelako atau perumoh kita botak, tatung mesuri nong botak, jelame mong manyam takat, tatep ilungan. Bantawo rumah hino tawo di PD Jaya ikudih hugudung tawo Wacah Utara. Poh putro. Tak buka pintu, dah hui Manik Mit. Assalamualaikum. Manik Mit dengar dalam. Waalaikumsalam. Baga pecut, burung di luar. Kebetulan rumah katanya botak. Mati lampu. Baik buka pintu, gerak, buka pintu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia tak fikir batai jerat. Nyani dupna rayu nikmat dan rahmat yang nabi oleh Allah. Dalam ulai biasanya ada bina putra ni binatang laulai 6 kutai. Nah, nyan kutai nyan mi bek neping kom laulai. Ladung kena geduk yu bau duk yu siren sira mumpat sira pegah kegop. Mak tinya berosan lekiban mume kesan lako kajak Malaya. Anu kesalop dia mai lam ulai kana. La ulai kepicit. Nya menya kepicit kutai lam ulai tinggal lam ulai juk ke bangke mi. Oh jut ke bangke nutung ismayang nu semayang bangke lam ulai sama dengan semayang nyan Hansa. Kiban cik teman jok kutai sabo-sabo puduk lampingan ting. Karena dua boh puduk lampingan ting. Na leboh puduk lampingan ting. Napa boh puduk lampingan ting 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 ting. Watai kapunoh pingan nucok batai nepeh. Serah nepeh musuh. Ya ni menan pegot baik pingkom laulai Hansa semayang. Nyan nikmat Allah baok mantang so kenik bayu ni. Wai ngeruni naturi so runi ni. Roni yom embola jamun kana. Ima endrat MU awak Inggeris. Iji botak ini. Botak ia petimoh abeh peng 1,8 miliar. Nyan ba ni petimoh itanyo ko panyang kau hana koko. Hana turile bledong on menjanjan kam cucu. Hana terjaga. Igok hana 1,8 miliar ya petimoh Ronaldo naturi ni. Tak kam turi ya. Pak merumpok. Ina batimpangnya na. Ronaldo ya koh nutudit iung koh Ronaldo mi 15 juta ngan peng dayo nya hanai koh det tegai no det ino kana icure hino 15 juta menyo getanyo 15 juta tajak ba simpang kenan tiak koh nyan kon iko taku duputo nya nikmat Allah yang ada mungkin tabayu dan Allah neberi kepada getanyo idong naidong mendung idong ruhung meyup atau watu ciprit sale naya watu Allah nepegat ruhung idong bandum-bandum umiyup menyo seandainya Allah nepegat ruhung idong watu nya menyo ujun nage puno rata sapo-sapo mihai payung cek ba idong man hang kemah buhu watu nya nikmat Allah rahmat Allah yang nabi ke gedanya olehnya idong pat nepedu oleh Allah bak muka apa bak punggung? Bak muka kan? Nani bayang menyaidongnya nupedu oleh Allah bak punggung no? Nyawa dia tajak bak WC benar senepet yang kena senepet ada aja. Ngan sepet-sepetnya man hai tak ada la WC mati tu. Sak sepet. Munya tatuh guntut lai lu. Tatuh. Hoi tamang lai dong bak soi tamang. Nyampan Allah cara nupegot mi. Arsitek terbaik Allah Subhanahu wa taala. Oleh ni kalau on punyung yang dipegat oleh Allah, on punyungnya elastis. Wateta hadam cupet-cupet je hana masalah bedah juga roy lo.
tapi menyata kedi on punyung nyomi lagi teng terus nyan ubena bantai hai dah benar ancu bantai kasuk-kasum seperui tapi nyo ku rahmat dan nikmat Allah yang diberi ke kita nyo yang hana mungkin kita nyo bala dan pula bak malam yang sangat mulia nyo lonuk temanyong sekret dua supaya nantinya tidak ada dusta di antara kita mi napakat nyo tawo siga wata habis acara napakat kombe pakat tinggal lung tiron tu nyan hana lumitari nyun ratno juyuk ke kampung tu nyo siga tawo karena nu pega nu tamsilkan nu ibarat lage padeso wate lu tako tapaso lang pronto oh takrui dirimo yang soh ipa mandum ya hana soh ipa mandum yang tinggal padi-padi yang matho maka lun tuan nuk kalen untuk solo padi matho ngam padi soh ino ya untuk asalkan bedah sidron bedah lum pegah padi soh asalkan bedah padi soh asalkan bedah padi soh 6-7 nuk padi soh dapat soh lampang dak woju nyan bek bedah-bedah mi menyo acara kita nyo golom selesai bandung karena nyo acara yang kita nyo pegat nyo yaitu ta peringati hari keputraan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilekon baknya selawut beriring salam. Marilah sama-sama dan sari-sari dan juga sabe-sabe getanyo alamatkan kepangkuan alam baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada al dan sahabat beliau sekalian tabi'in ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin ulama yang muktabar yang menteng di atas permukaan dunianyo selaku pelita bagi kedanyo bersama nepegah menya ulama ibarat lampu menya tengku ibarat cahaya menya kana urung nyanjak diku di kedanyo lain hanle meraba-raba dan barosa oleh Allah Subhanahu wa taala kan cok siratu ulama gedanyo yaitu Abu Lamkawi yang hana trip dilikutnya oleh Allah necok cidlam ulama gedanyo yaitu tusuk munyo menan oh takalanyo mi dan ayah Allah Subhanahu wa taala tengah nepeglih dunianyo tengah necok barang-barang yang lagak tengah nucok barang-barang yang anti lagi umpama getanyo kena lah rumah wate tanik lah rumah tapi na kolkah merek Panasonic putubit ulua tacok yongma tatagunbu putubit ulua takalan TV chat cok TV chat pumengkleh ulua takalan gelah mama papa cok gelah mama papa pudu ulua bantakalon na kolor kabekah bahinan kedihana tu pinahli na takalon pingan-pingan kabekah idong-idong kapatah gayung nyan hana ta pinahli mi kiban ji lah rumah-rumah bah megento ni laju di sinan nyo ku umpama getanyo singa menyo tekedi para ulamanya kabeh necok oleh Allah tinggal perte getanyo nyo hana ni pikir tali Allah le nur lah dunia tengah pakimi tanda necok ulama pulangnya nu angkat ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin le ulama yang necok pulang itu artinya semakin sedikitlah ilmu yang tinggal di atas permukaan dunia nyomi. Maka dia doakan kepada Allah ubena ulama yang menteng bu nepu sehat tubuh nepu panjang umur baik ne bimbing getanyo Bandung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kata takzim wa ikraman ulun tuan yang fondathat kepada pimpinan dayah Darul Muttaqin kebanggaan kita nyonyo kita doakan kepada Allah supaya Allah bertetap memberi kesehatan kepada abadi beserta keluarga baik selalu sabe-sabe nebimbing kita nyo menuju kepada jalan agama, jalan yang lebih jero, wujud tawa ba Allah dengan keadaan selamat iman di dunia dan di akhirat. Dan dilekon baknya takzim wa ikraman ulun tuan
kepada ubena dewan guru, baik ustaz maupun ustazah yang na di dayah yang getanyo cintainya. Nu padidro na ustazah ustaz na he ke pebut tanyo ustaznya he na batat nyomi ni kalan genomi menyata pebut dro nu hana he de melimbang pi menyaritak-ritak dro nu ta pebut hana he dole pakon karena ban ni jak ubale ni cok nu sadu dron bak tameh bale atau bak tameh diang bak tameh diang dayah ha buka kitab itungku ha buka abah idro nu itungku semebut idro nu itungku faslun idro nu hana he itu paling tak pegah idro nu mi malam singo baik le nu ba kitab nu ba bantai mentong wate kabeh but tayu wom nyana kopi tajuk kopi tak bagi ruti tayu wom malam tengah tayu ruang lom tapi menyonyo ritak mi tak pebut mate tu bena bulai getik tu betul pejut nekalan tungku duha-duhahi agelon nyolon ko muda mentong manhi duha sagai nyanyan bebenan mesti tak pebut ba nyo betul-betul hi duha tami karena iji kan lagi tayu pegot tayu meno ipubut mede tayu mede ipegat mede pernah lun kalon daerah lun tuan ni de na nek mi ipengut tungku ila kezi ni bale tungku sakei temai tayo ka mungkin han tapi tron sakei ta koi tuh bale takun ba nek nyan oh nek menye sakei tron ya tong i rupanya wate truk bak kula kan i itu ipengut icok tupi pulang icok tupi iculok lang kula ijenguk atu kure sop plum ibu di mana le mana ubale terai ubale kli pakon nu alai tunggu mesiru ubak mon dah awak ruba be bulur mesiru ipega itanyo kure tapateh keji o manu menyam mesiru nya kabe bulut daripada bulut bale boyak wo kede nu tayu awo sayang tu sirai wo pui kun ikreling atu kure sap yes berhasil ku pengut malamnya malam singo inak pengut agak solo ipike mampu sebab ji meno anak mit menya berhasil sigo tengah pubut law padahal igure kon hantruh bangai kena gelu malam singo beklam ka pengut long malamnya ni ji ya pengut lagi solo tunggu sakit hai lo tunggu no bidro no kedungku han inantu halai dungku ben itu hino malelo hinanto halai dungku ben itu hina hanu dijut hinanto rupanya mi bibit dibuka cenak lewu cri dekat ibale beklam ji sakai wo sidro malamnya ubena walain suwah wo mandum ji suwah wo gure mta mahbub singo rah bale lom iji nyamban nya tepubuat ni min mi berat bot tu oninya anak min yan yakin ni hibut 5 minit nya halebe an paten ilum banda kembang min bak paling tumbun lang kawan cim lagi nya 5 minit awal uberaya metu taqabbalallahu minna wa minkum itu rame-rame minna wa minkum taqabbalallah rame-rame yang du pasal kota me ale di bare baca ko bare buka yu bare ki buke tahu deh, baba, tata, sasan, jajan, baban, nabatan. Ini baru ikrak pun rupanya. Tak kalau ni dia yumpang pade Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nyandukna trip mi 5 minit. Itamong minit ke-6 yang kau mulai rama keroncong. Alin de bare baca ko bare buka yu bare ki abuki takalan gede Yasin wal Qur'anil Hakim ku mano iteme keung kedung ku mano nya nu anik min bengeh dak kun nu but begot jido tu baba bengeh dengku ke kunu menang kabut kayak awo ke dimandung nyan wate ke ya awo nyan ditarik tegati uberayang sadaqallahul azim mandum ya awo nyan ban he demi ibale got tapuruno yuk sama-sama ni
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Dengan berkat Nabi Mustafa cita-cita nu sampaikan, nu ampun bandum dosa ibu bapa gure sajan. Nak purno lagunya. Nah kan, nyan ibale kun menanmi. Watewo baik dibikinnya dibaca kan. Serai wo pui kun. Si Habibi bang Tafa mekat kupi kak jari ceruh bada. Si Samson tukang mei Hamdani anak tulut. Yang kenyai kun serai wo. Baik dibikin mengaron ni. But je nak. Je but. Nyo yang inong nyo yagam. Nyo berarti santriwan, nyo santriwati. Iliko santrimi. Yang kalim kawin. Nyo tateh mi bo. Nyo tateh le bak tungku agam. Olehnya tateh bak tungku inong. Le tateh bak tungku agam dan tateh bak tungku inong. Olehnya tateh kudeh bak mak ai. Ci seot ne bo, le lon kun di lon, tarik dikata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Thot. Lam yalid wa lam yulad. Kanjut ini jut. Tateh bani nong ya wibit. Thot yang ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Bandua je. Teh baronomi, ranoi le. Ya, tiap-tiap mumat. Nesot bo? Nesot luna saudara ngani ngan. Ben kem, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebut mi. Alif lam mim sad. Dia ni. Tateh sagonyo. Mumat mi renan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang edlom keron. Nun. Kata ngak-ngak cik kah? Kia. Sinyak dron tempu je. Nak long teh lom bah? Nak long teh lom. Long teh lom je puan. Lagu bungong jumpa nak tom dengar ni. Cik je ni sabar long kalam palain je mendum. Bungong jumpa megah di Aceh. Bungong telubeh indah lagoina. Putih kuning. Nyan sok Bruno. Menjampu mirah. Yan ho yang luntuan jak mi. Lagi mempekat itu tameng. Hanya kadang daerah-daerah yang hanjut bahasa Aceh. Itu maksud tameng. Dajah. Jangan kahana tempekat benar. Ya ni dumpu je sinyak ron. Anak Nabi je nak badi draw anak Nabi. Badi draw anak Nabi. Cikun tiga tata. Nak iramata hidupit, irama jamun puramajino. Anak-anak Nabi, laki-laki 4 perempuan. Ruqayyah, Fatimah. Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Jino tatanyong Bak Makkah. Ejud agete otakalon jino. Nyon hadiah mi keron bayon.
Ulana umirah. Siapa nama asli nenek atau kakek Nabi Muhammad? Sonan asli Abdul Muttalib. Ya, nanti tanya le. Ya ikut. Aminah, uput Aminah. Ciratno, sonan Abdul Muttalib yang asli. Selamat, alhamdulillah. Nama aslinya adalah Syaibah. Ingat ni, Syaibah. Pertanyaan kedua. Siapa nama asli Abu Lahab? Sonan asli Abu Lahab. Nanturi Abu Lahab. Abu Lahab Abu Talib nah. Nama asli Abu Lahab Abdul Uzza. Abdul Uzza. Pakon gukun Abu Lahab, makna Lahabnya menyala-nyala seperti api yang menyala-nyala. Berarti Abu Lahabnya tampan tahat urung. Abu Lahab gantung si urung. Abu Lahab tari si urung. Tapi Abu Lahab terlaknat gukun dengan Lahab. Celaka tabat tiada Abi Lahab. Maka kami menyana lako drone irmo gantung tari tampan tapi hanggetim semayang. Nyan berarti Abu Lahab. Awatan won kun Lahab bedah Lahab. Semayang Lahab. Gejangak lako puka-puka. Lahab menyana uka-gergam poso balik lahum. Balik ke Lahab. Yang menyetampan tari tapi hanggetim ibadah yang sama dengan Abu Lahab ni. Yang dupnan cara dengan drone. Berat debat tersebut ni. Berat betul-betul. Yang benda sayang ke kurai-kurai ke abati yang naik ni betul-betul ni sayang. Jeratan berbuat ni budaya. Olehnya kerja sama mi. Netoh kerja sama. Kiban kerja sama. Makna akan sama-sama kerja. Ne kerja sama nyan mi anik watai warumoh nu tanyong. Nu tanyong putra Gubernur Hidayah nah kajut di supaya mengata doa toh anu yang carong toh anu yang bangai ladom hang kejut tanyong pakon hang kejut tanyong yo gu takut tanyong bakanya naci yang menan mak bai wanu sam gohoi le mak no kono kaja ale putra gu pubut puno nyan cikana la ko likut bek ketanyong baji tanyong bakah dah jika seo yo drogu tapi nama ada menan gu tanyong ba anu Pomanu tanyang ba anu mutua ta coba pega oh na Quran ta baca mantang iqra atawa alih ba ta coba pega ni ba ayah dan poma adinda dia aku temai kalau aku bekah aku bidanyong keleo kata mayong ci nyang kapreh dia yang bakah tu kita yang terado ci so sako dilon katro Abu Taufi oh mentambah pun so si jali dilon haima baulaika so si nur dilon katro ba anakum tang quraubud so sinabon dilon haima innallaha oh kaleboh semon yang samping lam soy mae ike haima aliful lam so si adam dilon katro ba wadduha oh karab taman yang kedua so si su dilon katro surah yasin oh jroh datat so si karim dike haima macam babat thot tapi hana kepinah yang kata durian ni dia bangai apa karim maka tanyong ladom hang kejut tanyong takut tanyong bakanya nanu ya dijut tanyong bak mak dan bak ayah blak ikalon guyah nyang kai tanyong kau rupanya bit tanyong mi coba tanyong wahai upama coba nu coba pegah nyan rukun hebla yang na dalam sembahyang kun dia nyan cok li suut kaitannya yang bakah rupanya mak walaupun yoh muda hantam pernah geduk daya mak walaupun yoh muda hantam pernah geduk bak pesantren
Tapi mak watai kali kamu kawin sering dia adu dengan gurai-gurai di balai, sering dia adu dengan gurai-gurai di dayah, di masjid dia dengar ilmu agama sehingga jud geseut bani. Wahai anu tak dengar apa ma pegah nyana rukun heblah yang na dalam sembahyang pertama ni dua berdiri letu kubi hai anu kebut Fatihah limang ruku' keenam i'tidai tujuh sujud lapan tadu antara dua si kurung du hai anu tahyud akhir siplo hasil hai anu tahyud tak baca sebelah selawut dua belah salum leblah tertib hai anu dalam sembahyang. Alhamdulillah selamat mak ai jut ku jawab blak ikala na tu hiah ai leyah blak ku kala na tu binti yo dak ku tanyong pakonya rupanya itanyong mi ikun la nu wahai ayah coba nu cuba pegah nyan sifat Allah yang wajib tanyo turi gu uyah lati gu kalau ku pegah benar Keloi hang ku bidang bajih dia yang bagdeu nyo kibat dan saud ya happy do bangai sirag Honda ya ku jawab wahai anu di laun kuta nyang bakah ke pudika jino kata nyang bakke hanaku saud wahai anu di laun jino ku nak jau kude ku pudih hendak brr kude kejak yah bangai hanjur ke seot mi hanjur pujut jino uragam tengku abu abadi cukup bao kejak but abadi sajuma jak but uragam ngaurinong cuma urinong sajuma jak kerja uragam ngaurinong uragam tu sebab na lewenyo lako ayat 10 inong mita agam pajo nah yang mana ni umi jakbut mi jakbut lenujuk anu dan nejak dron ya abut supaya ada ni tanyang ba anu ada ni tanyang ba drone idron kajut ni jawab ni pegah oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji barang siapa yang keluar dari rumahnya hendak menuju kepada tempat menuntut ilmu maka dia diberikan oleh Allah Ta'ala pahala sama lagi gaya muprang fi sabilillah mi nyo ni jak kena ni adu walaupun ujun rintik-rintik nu kubah rumah nu kubah kasur nu kubah kipas angin mi niak dengar ala kadar sikret dua ceramah bab malam yang mulianya nyodro nu merempak pahala lagi niak muprang ngon kafir laknatillah hidih di Israel. Maka semakin trip tadu semakin lu nabi pahala jihad. Lun tanyang sikret tek mi narugo nijak malam nyo mi sarugo nijak kena ngon duduk di rumah pat rugo munya duduk di rumah yang pertama yang banyak-banyak ubino lalu ingon filem anak jalanan. Baik buka TV blak, buka TV itebit aju filem anak jalanan. Siapa pemeran anak jalanan tu? Si boy. Abe merian daya hanjut tapi menyanyi luar daya mukrum itu si boy, so cewek si boy Prilly. Ituri. Abe filem anak jalanan iputa anak bumi. Abe anak bumi iputa anak langit menyerhoi langit terset lidah mati. Abe anak langit menyayang gadih-gadih ipudet filem bas CTV Cinta Suci. Yang kaduha-duha buka ba Indosiar na filem Suara Hati Istri. Yang menyekai puta filem Suara Hati Istri yang kabeh diurina. Muut mutuk-mutuk ikut dipi.
Nyamnya gua lako surah lam kelako. Bang gua lako kun balako nya ni ubang ba film nyo proses kai drone bang lagi jin kai. Ati nama ku uri nong tu glang na mata ko. Ilako wo he gedang gedempang ke ing ku ka. Ya pegah lu tu glang na mata ko ku tampo lam pagun tu. Ka karu hanampu wap hati suami suara hati isteri. Tapi ni adu mi kena dukna len bi fahala. Bahkan dalam hadis yang lain ni pegah li Nabi, so mentang yang temjak ya dengar pengajian saboh bab. Hanai ba pulpen, hanai ba buku, hanai ba kitab, ijak droy sakai. Nyan saboh bab tabut fahalaji sama lagi tatmayang sunat 2000 rakaat. Ci tunjuk jara sekolah kawannya yang kalu semayang sunat uronyo 2000 rakaat. Sona. Na barang. Hana barang. Hae dah bubu semayang sunat 2000 rakaat duk-duk retak kedai. Baik le tani pegah semayangnya semayang tarawih 20 mengkarat tu. Nyan tak pilih-pilih imum. Pandak kalian imum ku imum awal 4 duha kau urang 80 tahun ka. Nyan tak kun bak ngan lu tarawih malam nyo po 12. Eki ngam rohi nyan imum po le sang wah tawo malam nyo. Imum duha bang gedang ku kun di imum tiram tata ku. Entaf lurus harapan. Ilikoi kun mampu innalillahi imum ya. Malam pun suah hidang imum thar, imum duha. Gedang gedung ku imum. Allahu akbar. Trep gede, bak ke Allah akbar kabira nak garul. Allahu akbar kabira. Bak Fatihah mi gutari. Bismillahirrahmanirrahim. Kecukai. Ha, kan bit mati di sembahyang malam yo. Nyopoh leher tu pada bawa malam yo. Hae ku bikin. Kiban cik yang tadi sembahyang 2000 rakaat. Oleh nyan mi ni kalalau. Talu mitanyo imum yang tajam-tajam. Munyo yang tajam imum nyan segalak dia. Bang gedong, so imum Joni. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ilikut. Nyampe kena mati. Nyampe deh. Tidak tahu dah pegah. God tak bet semayang malamnya. 15 minit kali doa. Entah nak semayang ini yo. 2000 rakaat. Hae mi. Tapi ngan tiak duk siat lagi nyo insyaallah katanya merempak pahala lagi 2000 rakaat. Ya ni. Pejit mi puturi ka ni. Kiban dah puturi ka ni. Puturi ke anu so katanya. So yah. So nek ji. So katanya urung Aceh nyo. Urung menan-menan kon. Katanya urung Aceh mi urung mulia. Katanya bangsa Aceh bangsa mulia. Katanya bangsa Aceh bangsa medelat. Nyo daerah dro nu jamun. Nah yang disebut dengan Tungkuci di Tirau. Nyan aci ni tanya ang ba anik lawet nyo. So ituri so Tungkuci di Tirau nya. Munya daerah kamoh idih na rumah sakit Nanjih Cut Mutia. So Cut Mutia nya. Panglima perang perempuan. Tapi wat tanya ang ba anik-anik mi jino tanya ang nu so Cut Mutia. Dijawab po rumah sakit umum di Luk Semawe. Hai tu so le. Pakon hana da prunomi. Uji urung jamun ni, gue cerita bapa anu, gue cerita bapa cucok tentang kekuatan, tentang tuga, tentang beho kita nyomi. Na pernah dengar siapa cerita? Cerita jamun Belanda tamang kena Aceh. So na pernah dengar hino? Na dengar ni? Pak dia. Pak nek, ilung pak nek selalu ni. Inek long nyan mungkin kedengar pak nek cik. Inek nyan kedengar bak nek lom. Inek nyan mungkin kedengar bak nek lom. Berarti menyasalah malamnya kon salah long tapi salah nek. Gu pegah inek mi jamun. Bak wate Belanda ini tamang kena Aceh. Memang Belanda sempat itamang Aceh. Buktinya di Acehnya na rumah Belanda, na bangunan Belanda, na kuburan Belanda. Tapi Belandanya tidak sempat menguasai Aceh. Bakwate Belanda dideklarasikan bahawa sudah dikuasai seluruh wilayah Indonesia. Hanya Aceh yang berdiri sendiri, si Tangke Bungong,
yang menyiarkan melewati radio Rimba Raya di Takengon kepada seluruh dunia bahawa Aceh belum dikuasai seluruhnya, bahawa Indonesia nyo belum dikuasai seluruhnya mi. Nyau Aceh hebat tanyo Aceh. Gecerita di nenek balon nyai jamun wate nak tamang Belanda kena Aceh. Nyau wate nak tamang kena urung Aceh karab behio mi. Karena pakon yo bak watenyan Belanda senjata ka kuat. Bak watenyan Belanda urung raya-raya kumih kuneng-kuneng raya panjang urung senjata dumpu na meriam pina. Sehingga urung ketanyo Aceh agak-agak karapio. Wate karapio mi kun sidro panglima langkawan. Bek yo ni tunggu. Bek yo ni buah lung Bandung. Nyo lun pegah bak kata, nyo ta siap-siap Bandung na akai bak lung tajak bak binih laut bak binih pasi. Tadang bumeriti nyat untuk ipikir tanyo meriam. Na sidro panglima langkawan ikui panglimanya. Siap! Gerak! Dong dong dong. Urace. Sulu gerak. Nyah je dah praktek kino. Lu sulu. Pingkui gerak. Nak ke pingkui. Cok cet punggung gerak. Cok cet song bak binih hitam bak tengah putih. Sehingga wate truk awak Belanda mi ngon bot ijak re laut. Jauh ijak becut. Ikan len tu bak binih lautnya meriti punggung Aceh. Iloh iterapung lagi kameranya. Sap iterapung ikum bak ngon. Wow! Meriam, gamet, balik. Ipakai yak wa bathot. Punggung Aceh ujamun bertuk yak wa bathot. Uronyo Belanda lalai jakrong iluk hanai wawaw. Nya ane umi nya Aceh jamu. Aceh jeno ada oli ka. Ale kipan le mentong ke jamun ho. Nya ane umi. Bak malam yang sangat mulianyo ketanyo ta peringati Maulid Nabi. Jut ta peringati Maulid Nabi ni. Jut ta pegak ulang tahun ke Nabi. Kiban hanjut mukedro mentong jut. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa hari Isnin?" Pun dijawab oleh Nabi, "Zaka wulitu fihi," karena aku dilahirkan pada hari Isnin. Urangnya ulang tahun dro tujuh. Tak ulang tahun anu tujuh. Tak ulang tahun lako tujuh. Tak ulang tahun perumoh tujuh. Tak ulang tahun urung cik tujuh. Kiban cara ulang tahun Nabi hanjut. Dan urangnya mi yang hanjut tak ulang tahun tak tet pure. Tet lilin ya hanjut. Iban contoh tet lilin. Menyayang Tuhan yang muda mesumu sithon. Yang padik krek tet lilin. Si krek sam tet lilin. Mangat bak dapruh sebab ti krek ka. Kalau man menya umur 5 tahun padik krek. 5 krek. Kalau umur 10 tahun padik krek. 10 krek nyang kam lagi berat baju. Umur 75 tahun. Adik krek 75 krek bibinan lilin. Urang yup 75 tahun igo mesini talle. Ikun dan aku. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Nek tarik nafas 75 tahun kami. Musik krek dan lun. Musik krek hana lun. Bag tarik yang kele. Rubah sembeng. Ikun dia nuk yang Tuhan pak cucuk nuk kacok gempa dia. Kepu ku nak pasongen buatan. Icok gempa cucuk ke culok ujung gempa dalam punggung. Lup culok. Me gempa dia. Kumbung perut ku beraya ini. Raya joju perut bang bedah kena yu. Perut bertuh kon lilin lon.
mati nyalah hanjut mi. Tapi menyatani pegat dia katanya ulang tahun tahun gurai-gurai tahun tungku-tungku tayu baca yasin berberkat umum katanya bun selamat iman oleh Allah Taala dunia dan akhirat. Silahkan mi hana masalah. Jurnya hana pupu. Maka ke Rasulullah yang katanya harap syafaatnya singuh di akhirat di yaumil qiyamah bunu tolong katanya bunu bantu katanya mi nyo lebih lom jud. Dan biasa luntuan kalian menyo daerah PD nyo cit luar biasa yang kepegak mulut. Rap-rap beda dengan daerah lain. Yang biasa ci umbul-umbulnya cukup payang-payang kadang kali menggeleng-geleng tu. Olian tenda-tenda berbiraya tu. Si lumo-lumo nyan ban bak tak apresiasikan kitanya tak pegat ulang tahun lahirnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa mi. Dan yang selanjutnya kata ta'zim wa ikraman ulun tuan yang sangat mulia kepada bapak kecil urung yang metukui tiji dengan umat dumna. Getamang jurungnya getubi jurung jeh peng ga habis gaji gahana. Ada na gaji cuma si tali sep kukupi han sep kesaka yang leu kenang serapa nyan di pak kecil. Kadang betul ke bagi BLT kamu masalah bak PKH nyan PKH kenang serapa. Maka pak kecil berayu sabar. Dan yang ulun tuan pemulia alam kepada Abu Imum urang yang bermaklum tentang halu dan harum umat dumna. Dan yang ulun tuan pemulia alam kepada Bapak Sekretaris urang yang tulis ubina surat dan kepada Bapak Bendahara ubina belanja kenan mesapat. Dan pula yang ulun tuan muliakan lom kepada Bapak Dusun dan Bapak Lorong asai nelagut belangan gampung nyan urang ba senipat. Pula yang mulia dan terhormat lom kepada pemuda dan pemudi juga teristimewa kepada santriwan dan santriwati dan juga yang sangat istimewa kepada seluruh umi-umi tungku-tungku abu-abu yang ka berhadir di malam yang sangat mulianya dengan maksud dan tujuan hana lain yaitu untuk tak peringati hari keputraan atau kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra hakikat maulid nyol yang pertama. Hakikat maulid pertama mensyukuri nikmat Allah. Dubna rayuk nikmat Allah. Paling rayuk nikmat Allah itulah nikmat dilahirkan Nabi Muhammad. Nikmat iman narayuk hana dawa. Nikmat Islam narayuk hana dawa. Tapi lebih rayuk nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad. Pakon menan menyokon karena Nabi Muhammad hana iman mi. Menyokon karena Nabi Muhammad hana Islam mi. Dengan karena Nabi Muhammad nutus oleh Allah, na iman, na Islam yang katanya rasakan bak watenyo. Hana mi. Maka hakikat maulid yang pertama katanya tasyukuri nikmat Allah. Dubna mulia Nabi Muhammad mi. Mutulih bak tiang aras dua buah kalimat. Yang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua buah kalimat. Kalimat syahadat, tauhid dan syahadat Rasul. Menyokon Nabi Muhammad sangat mulia. Han mungkin bak tiang aras mutulih nan Allah dan nan Nabi. Olehnya di dalam mengucap dua kalimah syahadat. Sidra urung kafir ni tamang Islam. Dia ucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tapi hana diucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hana sah tamang Islam ni. Atau di dalam sembahyang. Waktu dalam semayang tak baca lagi katanya asyhadu an la ilaha illallah. Hana tak baca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka semayang katanya pun mi haitim sah. Hana sah semayang. Nyan ban mi. Oleh nyan ba urang agam uro Jumaat, na khutbah uro Jumaat. Khatib kebaca alhamdulillah, tapi hana kebaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hana dibaca selawat kepada Nabi mi nyan sama dengan khutbah yang dibaca nyan pun hansah dubno mulia Nabi katanya Nabi Muhammad. Maka dikatanya pantas dan wajar bak malam yang mulianya tak peringati kelahiran beliau. Yang kedua, hakikat daripada maulid Nabi mi putra bersalawat kepada Nabi, muslawat mi ke Nabi. Dubna le num selawut surah semalam ni. Cin bilang sega surah semalam dubna le gon selawut. Sipleu serta
15 atau cuma dalam semayang sekali kita tengok tam selawut ni. Tam selawut kepada Rasulullah nyan bululu mi. Dan tam selawut kepada Rasulullah mi dan ayah nyan jud dengan irama-irama yang kita tengok galak, tetapi baik sampai rela huruf dan rela kalimat daripada selawutnya. Kiban contoh, musuh lagi tanya galak demi tani muslawut tani pakai irama dangdut. Jud hana pupu. Ashai baik mantong, mutukah huruf dan mutukah kalimat. Beda dengan baca Quran. Menye baca Quran mi hanjut. Yang menye baca Quran nyan hanjut dia baca pupu yang hawa gedanya. Iji tetap na Ramadhan, na bayati, nahwan, sabah, jawabul jawab, hijaz dan lain-lain seterusnya. Lagi yang kan baca bunuh. Nyan hanjut ya abai ramah-ramah lain Pak Bu. Menancit ba azan. Azan irama draw mesti contoh. Hayya 'ala irama draw. Hanjut ya abai ramah-ramah lain ba azan mesti dia abai ramahnya kana. Kuturuti aku mati emak tak kuturuti aku mati papa nyanyi dia azan ni tayung hayya 'ala salah hayya 'ala salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah qad qamatis salah nyan harum menaci Pak Bud hanjut mi kan hanjut dia pegak irama apa yang hawa gedayo Pak Bud maksud dia abuh irama lagu dan fasarmon anu kameng karhut lamon dia abuh irama nyan Pak Bud nya hanjut ci maksud dia abuh bandadong sop dadong tabat siada abila habiyan watab ma'agna nyan harum. Tapi menyabak selawut silahkan mi. Jud apa yang galak ni. Yang baik dalam semayang. Mesti dalam semayang ni akun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nya hanjur. Iluwa semayang. Hawa dan ubuh irama lagu-lagu jamun mesti jud mi jud. Toh contoh. Ane ubuh mesti tanya lagu indung indung kepala indung hujan di loh di sigli mendung anak siapa pakai ijakrung jipok le Honda megule lamlung mesti iramanya nanti abu ejud mijud tahu contoh sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa sahbihi ajma'ina nyan ujud Allah hidung kulung hana galak lui ramanyan galak lu nak kui ramai-ramai lain kero le ujud jud tirat duduk mesti hawati ramai lagu India mi jud jud toh contoh dekha tuje jaye na sanam प्यार होता है दीवाना सनम apiya hati kaha jaye mon nya iramanya tanya kunjut jut dah contoh salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama tayyibal ardani ju hana galak ni ramanyan galak ni irama abwa gete jago musuhnya biju mi asabem buka huruf ngan makharat buno tah contoh abwa gete jagong katutung kumis kumis arhut apui lam i jakrong katutung jagong manis hai la jakrong rhut tutung puan tutung man jagong gedut
Imatangan i hidung ka bulu kumis-kumis, abu wa gede jagung ka tutong jagung manis, jagung manis, jagung manis, jagung manis. Nyan contoh. Tani boh lang selawut jut. Sallu kamaluhu ala nabi Muhammadin khairil bashari khatimi rusul syafi'il anam badiri taman nuril kamari nuril kamari. Ya ni kan je yang baik buno lam semaya. Maka mi tirani pahayun anu nu selawut, tirani peih lako nu selawut, sirani tagun bu kelako nu selawut, sirani tagun i kelako nu selawut, sirani tagun i kelako bek mu pepep, sirani pegot kupi kelako bek mu pepep, sebab nauri nang ladum cukup galak ke mu pepep, asai kagem yui lako kamu pepep, asai kagem hoi lako hantom gotu, menyalako dro gu hoi puah, menyalako gop hoi nalun, kenau rinang benar-benar. Asai kagayu semegot ilako kau kun mai tabedah poh leh malam katanya kudra hawa lung kupi tabegot wanu ironu yang nedepu kupi cak ura kupi malam kupi mugrib kupi poh leh kupi tapi ni jak aju ni apa gak ni jak aju udapu kede suam udapu kede ju bacu suam udapu kede udapu ni jak aju suam pro udapu nucok aju gelah taboh suap nucok gelah taboh nucok tancang nggelah ne buka tu suap ne buka nyokong ka gerah tu ya ne buka tu suap mak taraya tu ya mutulih hino la segar la arti ni bahasa Arab tidak segar berarti la segar tidak segar nyatalah makna gecok tancang soap gecok tancang ya perumoh go sira gecawa i kelako sira gedu gecawa i kelako pepet go lako pungo poh ikurung kupi malam kupi cok uro kupi sabe kupi jawai lako peng hana kupo gutanyo mita peng gutanyo blo saka go nyanje kupi sakit hati tu nyoge genya lako yang mengat ibabah sudah nya baru terus hati tu bi di urinang nya terus hati mesti nya baru puh macok li ngobrol mengade di ibabah polhe malam jojo kru ku jawa nya ke menolak ko bro mengade tu sapu hanak po lako ya tiblu hinang mita gam baju hotabe ku peke jam 4 tat lako tangkara grupo nya lako changute miyah ke sep go akai amde ngayah jam kum kawin nya dup no kai lako bum cok lam gejuk belako cok bang ngejok lako ku kalau nyok lagi na cincau dalam hai dalam perasaan lon hana long blo cincau tapi pakon mujojo di dalam ikupi pu kupi Nescafe bila kau ujuk litan berapa kupi promo ila ko sira gedu cara membacut lako lagi nabi JPI lagi yang nuju le nabi nadah mi nuju nabi JPI menau nya wate JPI bek muglok mi bek JPI kan bek JPI menau muglok nya menan hanjut nyo ku contoh mi karabeh i tebonyo nya ku contoh kiban cit nabi nu JPI katanya baca bismillah bismillahirrahmanirrahim saboh nafah alhamdulillah ketiga bukan je yang kedua bismillahirrahmanirrahim bekaru alhamdulillah kedua go nah tiga tu yang kelih bismillahirrahmanirrahim KBI alhamdulillah nyaman antara jemi ira menyagrah jak juga mon ajib saya kagrah dikata je iro ana mungkin ada pejobu kan nyan menan mi contoh kibanci wate dron ngalako mi bugot siranu cawo inu muslawut sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya menan cara na menan mi nu pegah iglako nu pegah li nabi bak Fatimah bak sabah wate lang kitab engku dulu jen. Ya Fatimah, seberang kaso mantang urung inong yang jitem boh menyeok lako cidunyuk jaro segala kawan yang tembuh menyeok lako natom nebuh hana lako kurang mati kelan boh menyeok mesti api. Astagfirullah, lako naik boh menyeok ro ne hana jid oh kadi so yang tem sugot oh lako nan sugot meninggal ya. Dan yang tem krut kumis lako dan kumis lako kapanyang kalage palang motor Belanda jamun katutup babah-babah kagenyo nyan ne krut mi mahan gantung setan hino nyan lam uke yang panjang lam janggo pertekun lam kumis yang panjang nyo hidup setan munya hanggetun wata jaga ne krut wata tengun hana gunting dengan parang bae abi habah-habah ne krut nya nukrut swap nukrut so mentang yang tempuh menyau lako so mentang yang tem sugut ok lako so mentang yang tem krut kumis lako so mentang yang tem krut bulai getik lako nyan wate mati mi ne pegah hana duk kubu mulai intu wo krut mi ban ulako go ihsam ku pegah jaro meno bulai getik kalage bulai jo nyan ne krut be ni jom melinggai ro ya nukrut mi nyan cukup le fahala hana duk kubu sing lako nukli nyan betul nyan tak nyan pegah le nabi bak Fatimah nyan tata cara kehidupan Rasulullah di dalam berkeluarga oleh nyalom di dalam beribadah kita nyomi lam tanyo ibadah nyan benar ilmu menyahana ilmu dalam ta ibadah ta muslawud hana pahala ta muzikir hana pahala ta meratib hana pahala tajak bak samadiyah tan pahala toh contoh bang gejak urung bak samadiyah bukit tunggu kajut ta mulai nyota samadiyah yang takasat pahala kepada tungkupulan bin tungkupulin mulai ngkuimum sigagah ro kepun Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim awwala wa akhira isamping lemah mandu Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbil azim poh di jamuk pap poh jamuk malaria buk le ke poh jamuk malarindu yang kemenan-menan bu nyan golem yang baca hana betul mi kon hanjuk sama dia nanti dengar ada urung baca, nanti dengar apa? Nah ini apa nak? Bismillahirrahmanirrahim. Min qul huwallahu ahad, Allahu syamad, lam jalid wa lam julad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Min qul huwallahu ahad, Allahu syamad, lam jalid wa lam julad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lep lego jahat kiyah go. Hanggete muruno kon ke hanjut sama dia ya muruno bupa lado mei danggerha amin ke melekat i danggerha apa kiban cara keterima muruno urinong biasa lun tual lun kalau urinong biasa bapak masjid tu ada dakwah lagi nyomi ka kena urinong dari lerung gutrul moto mewah bang gutrul silop mentang semua gutrul mesiru anak boy nyamban silop wate nyan urung kaya lip kan se debat-debat ke bo urung lepeng ha urung kaya bang geja apa menggutu semayang lip nyan hantroh imi sawap aju piksi merek lip sawap geboh ka ya nyo lip nyo tebai iplung i bak bibi ke hai demong geja tu pakai selekom semayang Allahu akbar nyan semayang nyan handa keterima pakon karena bibinya bagian dari muka menyebab bibi hana kenong i sama dengan hana sahudu. Hana sahudu itu artinya tidak sah salatnya.
Ya, nyo kan sering tahu tu. Kibanci kreh le lip nyan kreh. Kira-kira ka kenong kulit wate teboi baru tu semayang. Nah yang lebih parah lam lip murah mi. Adanya urung gasin. Dan urung gasin lip leher bae tengok glanto kertas leang. Jok pelu ju sap ta pelu tani jak ba kauri metu. Golam truk ta tebit luar baru luar pintu ta cunggo ule su bacut ile kedroi lip yang kena sop ile ta pakai lip itu. Kan sayang tu baik ada. Wate tatung semayang lu tatrun la motor Chevrolet. Wo ba sunuju. Igoi pakai maskara lagak kali. Ibuk sedu merah kuning hijau seperti di langit yang biru. Lang motor Alphard, lang motor Innova, paling kurang lang motor Jet. Itanyo Chevrolet, atajuk peng 5,000 sepo jak rame-rame. Nyan tabuh maskara dong itu. Jipo tru gede maskara sebelah tinggal. Itanyong diurung he kem watu tapi kem dari itanyo padahal maskara sebelah tu kam sawak pak kenepot ya neum waju wate tu semayang diurung gasin ku culok bibi dalam ya bibinyo ku culok dalam ya muno kana ku cok lagi ku culok dalam sama dengan bibi hana bulut wate hana bulut bibi artinya hana ismayang. Oh hana ismayang itu artinya go nyanmi hana semayang. Hana kekira semayang karena hana sah semayang. Wab tanyu hana ilmu. Orang cinding alam urung berzikir lah tu. Nyonya cinding na betul, nya betul, bagah betul, nya salah, bagah salah. Urung berzikir mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Nah betul itu kunsu. Pakon salah. Karena hinan kon mat asli. Kon subhanallah menyaga kunsu gepu panjang jid ke mat asli. Arti mat asli panjang dasar. Dupna panjang dasar sapoh alih 2 harakat. Sementara hinan kan mat asli tapi hinan kalkalaf sugura. Kiban yang kepenan kalkalaf sugura dalam perjalanan baca anji ude mati. Kiban dah baca subhanallah salah. Yang betul subhanallah di antara banyak hidup dan mati. Menyahana ilmemi hamerempok adanya. Maka jak murno nyempak ubi rayakan pokok daya supaya nyo lampu atau kebun syurga ke kedanyo mahan meramak menyena ilmu lam WC merempok pahalami menyahana ilmu lam musalla tadam merempok dosa. Tah contoh natom ni jak bak WC mi pubut ni kau hana mungkin dapat jauh kauri le WC. Ya, waktu tajab WC nyan mi ke sunat getanyo yang pertama baca doa. Tah doa tamang WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul. Nyan doa impor oh nyo doa ekspor. Tah doa ekspor banda tamang dah baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith merempok sabuh pahalami. Ya nak ila wisi merempok pahala. Truk udalam ke sunat top ule. Itanyo truk la wisi buka ule. Koya ule gede. Sa buka. Plup lah balabang. Kemana dia? Padahal ke sunat top ule. Pakon ke sunat top ule la wisi mi. Menyahana tatuk ule icok kotoran yang li syaitan ibuh ba ule gede yang suap ibuh ba ule gede yang kelanto menyeuk. Temang galak ninya ibuh ba ule syaitan. Ngan sebab ibuh atanyan ba ule, nyan berarti kita nyomi, nya kai ibuh nyan ba ule, pu yang tak afai cukup trip jut. Dan pu yang kajut tak afai cukup mudah tuo. Bagah tuo dayo. Balu ke pegah gure, gutanyang sigatu katuo dalam. Gulang lam ke pegah, malam singoh gedayang lam, tuo dalam. Nyan wap sering hana tuk ule lewati. Yang kedua bagah putih ok demi menyahana tetuk ulai lewati. Kena ladung kok muda-muda urung kabeh putih ok tu. Pakon karena hana getuk ulai lewati. Tok
Man ngampu datuk ngan benda suci. Ada nama bendanya suci dumpu jud mi. Ngan ijajud, ngan anduk jud, ngan unkaye jud, ngan bati jud. Tapi baik bohoi bulu lain. Bati so plap ne peduk. Nyan merempok pahala. Hana lain yang na mutucit lu dalam takai. Nyan punyo-punyo julu dalam, punyo-punyo plup ni pasal. Tapi ne baik jenguk ne min. Punya jenguk ne min. Oh man tu Spiderman lamon. Nyan dah faham ni kala munyo katanya nak ilmu jangankan di dalam musalla lam withi merempok pahala. Tapi menyatanyo hana ilmu jangankan di dalam withi lam musalla merempok dosa. Tarukuk dalam belang. Oh terus thon jut tacok hati. Tapi tarukuk lam semayang munyo hana ilmu muraka mi wate mati. Nya punya memang katanya cinta kepada Rasulullah. Itanya betul-betul galak kepada Rasulullah dan dia katanya betul-betul akan tak ikuti seluruh apa yang nayu oleh Nabi. Berarti mi katanya baik tamu pakai. Nyoronyo kau cukup ramai kau rum pakai. Anam pupu kau pakai. Ngon sebab pemilihan nyan pi kadang katanya ka tam pakai. Ngon sebab hana sama pemilihan nyan pi ka tam dawa. Ngon sebab hana sama chop nyan pi ka tam dawa. Padahal aku pegah bakmi na hidup kuring, ada apa karing pi na jidu atau ke masalah pilihan gop nyan je tak kereleng yang ba atadro hinan yang tamita. Yang menang pamiyang jam dawa kepu. Perle kecangkoi wate muublang, perle keumpang wate koh padi. Perle ke rakyat wate pemilihan menyaka menang miduri dan lemi. Nyan sakat. Menyebab pegah visi-misi maasap pusijuk menyewate kajidu gutanyo hana cikirali. Man tiap mendawa ke bumi. Maka menyemenan yang pertama, menyegedanyo cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gedanyo cinta kepada Nabi yang phone mi. Putra puno, syukuri nikmat Allah karena nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada gedanyo dengan lahirnya Nabi Muhammad. Yang kedua, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad di setiap saat dan di setiap waktu. Para hadirin kaum muslimin tungku-tungku umi-umi yang ulun tuan pemulia. Getanyo bandumi akan tamati akan tawo ba Allah. Nyo hanam sidrop yang tinggal dalam dunia. Lebih kurang orangnya 7,8 miliar penduduk yang na di atas permukaan dunia. Tapi menyata pegat perbandingan dengan urang yang kawo ba Allah mulai sejak Nabi Allah Adam. Letat urang yang kawo ba Allah ni. Letat urang yang kawo ba Allah. Letat urang yang kalam kubu. Maka tawo getanyo lam kubu mi dan ayah. Yang tapuo hana lain adalah amal dan kebaikan. Bak wate getanyo tani wo ba Allah wate tariknya wong. Ke terucap bak lidah getanyo yang mulia kalimah la ilaha illallah. Karena dipegah oleh Nabi. Man so mantang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. So mantang yang bak akhir kalam sempat disebut kalimah la ilaha illallah nyan mi tamang syurga. Teman itanyo kadang hantar temu ngatranyan mi ki bancara wate sakit berat yang tak kira-kira sakitnya akan sakit menuju kepada kematian. Sang sakitnya lun akan mati. Nyan mi nu baca wate sakit beratnya sipluh sertuh surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyan nu baca mi. Nu baca. Yang menyelinggai drone hana zukubu. Yang dipegat dalam kitab Fathul Mu'in jilid pertama. Dan bila hana dibaca qul huwallahu ahad, beon kadang atau hanjut nu, maka dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nyan menteng dibaca mi. Munyo atranyan dibaca mi. Nyan pun munyo melinggai getanyo Nabi pahala syahid oleh Allah, menyo terkedi getanyo pulih hana melinggai nyan oleh Allah Subhanahu wa taala ke getanyo akan nepe ampun dosa. Dosa getanyo ibarat ilaut jih golom surut lain ketika. Dosa getanyo ibarat un kaye jih golom laye lain kamuda.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih dan kurang dan lebih ulun tuan nak maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.